Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya lagi berada di Komplek Candi Arjuna. Nah, di Komplek Candi Arjuna yang ada di Dieng. Kali ini saya coba mengeksplor Candi Arjuna. Oke, gimana keseruannya? Cekidot. Tiket terusan Dieng Kabupaten Banjarnegara. Ini berlaku untuk di Candi Arjuna dan Kawah Sikidang. Mari masuk. Scan di sini. Oh, belum. Kebalik. Silahkan. Oke. Wajib pakai masker ya. Disimpan ya. Cagar budaya situs Candi Arjuna. Masker dipakai terus, jangan dilepas. Petugas kami akan mengukur suhu badan Anda dan jangan lupa selalu membawa hand sanitizer. Cagar budaya. Wisata Anda. Dharmasala Sendang Sedayu Sendang Mairokoco. Ini lokasinya. Oke. Nah, ini situs peninggalannya ya. Enak gitu. Mau naik kuda? Mau aja. Dulu aku suka naik kuda itu pas kecil, walaupun agak muntah-muntah sedikit. Jadi ini pintu masuknya, nah itu tadinya. Kalau ini pintu keluarnya. Rame banget, cuaca juga cerah. Kita ada memasuki ke Ini area candinya. Teletubbies. lah kurang satu lah sih. Dipsy Lala. Jadi untuk posisi sekarang saat ini tuh candinya dikasih batas. Jadi kalau dulu orang-orang tuh bebas masuk ke dalam, tapi sekarang dibatasin supaya kondisinya tetap terjaga. Jadi orang-orang dilarang masuk ke dalam wilayah candinya. Monumen bersejarah. Sama yang ini juga. Jadi semua candi yang ada di sini
dikasih garis garis apa namanya, supaya orang-orang itu tidak masuk ke dalam, jadi foto ya di luar. You wanna know what's beginning of love? You look so hard, but you can't see enough. Just find it and take it, don't let regret it. Make me your only one. You choose it, don't lose it, don't let confuse it. Only then you'll be gone. Feel like, feel like, feel like that. Feel like, feel like, feel like that. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Feel like that. Lay your arms around me and stay with me. Feel like that. Lay your arms and stay with me, baby. Drawing aside, I can't wait to start. You should call the police. Now I even can breathe. You love me and hate me, true me and false me, make me your shining star. Giving, receiving, changing, believing, only then we could start. Feel like. Nih, tadi kita udah muter-muter seluruh komplek candi. Saatnya kita jalan lagi untuk pulang. Oke, Dek. Oke ya. Yuk, 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 Dek, jalan, Dek. Kenapa sih? Wah, dasar. Hah? Tuh di situ, nggak tahu deh. Bayar. Ambilin dong. Ambilin. Nih. Kalau mau foto-foto nih, ada cosplay dari Buto Ijo sama Hanoman. Tak foto kene. Misi. Mana fotona? Aja turun. Ayo. Wow. Kuda. Cuman muter situ doang. Kuda aja muter situ doang. Kembali ke mobil lagi. Alah. Jadi wis. Nah, ini pintu keluar.
Nih biasanya embun upas tuh adanya di sekitar daerah sini nih, di kompleks Candi Arjuna. Ini biasanya embun upas nih banyak di sini nih. Tapi kita nggak kesini soalnya tadi pagi kita di Sikunir, camp di sana. Bunga trompet.